Guys, nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi aho tubagezaho amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye. Nawe nimba utarakora subscribe urasabwa kuyikora ugafungura akazugera kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye byerekeye ku bastar. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanzi Diamond Platnumz, ubundi amazina y'anyakuri bamwita Neseba Abdul Juma. Uyu Diamond Platnumz akaba afite nyina bita Sanura Kasini ariko azwi cyane ku izina Mama Dangote. Kandi uyu Diamond Platnumz papa we umubyara mu nda akaba azwi ku izina rya Saluma Idi Nyange. Mu gihe kirekire abantu benshi bazi ko se wa Diamond Platnumz ari Abdul Juma, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2021 Mama Dangote ari we nyina wa Diamond Platnumz yahishuye ko Saluma Idi Nyange ari we se umubyara. Kandi uyu muhanzi Diamond Platnumz muri Kamena 2025 akaba yaranditse amateka yo kuba umuhanzi wa mbere muri Afurika y'Epfo wakoreye igitaramo gikomeye mu nzu ya Royal Albert Hall i Londres. Uyu Diamond Platnumz akaba afite bashiki be ba hafi harimo Esma Platnumz. Esma Platnumz mushiki we mukuru uzwi cyane mu bucuruzi no kugaragara mu myidagaduro. Queen Darlene mushiki we bahuje se Meze Abdul nawe akaba ari umuhanzi mu nzu ya Wasafi. Kandi hakaba hari amakuru yemejwe ko tariki ya mbere Kamena 2025 uyu Diamond Platnumz yasezeranye mu buryo bw'ibanga n'umuhanzikazi Zuchu, nubwo hari abavuze ko ari ibihuha, ariko Sheikha wa Dar es Salaam yaje kwemeza ko ubukwe bwabaye koko. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 Diamond yashyizweho igitutu n'abafana nyuma yo gukora indirimbo zo kwamamaza Perezida Samia Suluhu, bituma asiba izo ndirimbo ze kuri konte ze zose. Bivugwa ko yajya muri Afurika y'Epfo kwivuza no kuruhukirayo. Akaba ari nayo makuru twa tubafitiye ku muhanzi Diamond Platnumz. Guys, nimba utarakora subscribe urasabwa kuyikora kugira ngo ujye ureba andi makuru y'ibyamamare agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao.